Pemirsa risampun arga pedes rawit nincap, rauhi mangkin arga bawang taler keuningin ngemalang. Anutin saking seselering pasar Badung, keuningin pengarga bawang kantos 3 rupiah a kilogram. Silih tunggil pedagang basa ring pasar Badung Wayan Wandri Mausang. Pengarga bawang rawe mangkin kadol 3 rupiah kilogram. Selanjutnya nih bawang Bali karet kadol selai tali rupiah a kilogram. Sedurungnya nih harga bawang wantah 15 tali kantos kalih dasa tali rupiah a kilo. Wandri mausang penincapan harga bawang puniki memargi sampun dawag awuku ukuran. Selanjutnya nih harga pedas rawit rauhe mangkin tedun dados 6 dasa kantos 6 dasa 5 tali rupiah a kilogram. Sani sedurungnya nih kantos ulung dasa tali rupiah a kilogram. Nanging pengharga pedas ageng kekantenang kantun nincap inggih punika 50 tali rupiah a kilogram. Ini cap taler kabawasang oleh pedagang bakso tiosan ring pasar Pogading Sriani. Sane mangkin dados ngadol bawang antuk harga 21 tali rupiah a kilogram antuk soroh bawang bima. Raris harga kesuna kadol 3 dasa tali rupiah a kilogram, tur pedas rawit 6 dasa 5 tali rupiah a kilo. Asmara Putra Bali Pos.